Poštovani prijatelji, veliki pozdrav iz Dubaija sa svetske izložbe World Expo. Počela je 31. odnosno 1. oktobra 2021. godine, a traje do 31. marta 2022. godine. Mi se nalazimo ispred paviljona Srbija. Vidite da piše na engleskom Serbija i piše na arapskom. Zašto se ovakav paviljon nalazi ovdje? Simbolika je prvog broda u odnosu na našu civilizaciju u Srbiji, a to je vinčanska kultura. Vinčar, nedaleko od Beograda, između Beograda i Smedereva. I ovdje piše vinča kultura stara od pre, evo da vidimo, 5300 godina do 4600 godine pre novog veka. Dakle, kad saberemo sve ovo, pre oko 6 do 7000 godina, kultura Balkana, prva naseobina Vinča je bila razlog zašto se, evo vidite ovdje ovaj divan par iz Indije je došao, momak i devojka, da vide Srbiju. Mi kažemo hvala našoj, evo ova figurina Vinča, ona je simbolika. Simbolika Srbije i njenog kontinuiteta. Evo sada da vidimo ko sve tu dolazi. Devojke i mlade žene u crnom su iz arapskih zemalja. Imamo drage prijatelje iz čitavog sveta, dolaze iz Amerike, iz Kanade, iz cele Evrope, iz Indije, iz Turske, sa Bliskog istoka i svakako naša dijaspora iz Srbije. Mi polako sada kamerom ćemo da pogledamo šta je ovdje prikazano. Ovdje piše Novak Đoković Foundation Day, dakle fondacija Novak Đoković, baš zbog toga što Novak Đoković za koji dan, odnosno 20. februara dolazi u Dubai da na čuvenom turniru tenisa ATP 500 odigra turnir, mi ćemo navijeti za njega i očekujemo na u pobedu. Dakle, danas je sve u simbolici Foundation Novak Đoković, zato što je Novak Đoković naš ponos i kad kažemo ovdje Novak Đoković, svi se osmehnu, a također svi znaju i za Nikolu Jokića. Ovdje su i naše kolege upravo sada koji se pripremaju za dalje nastavak rada, a mi polako sada ulazimo u naš paviljon. Evo, srećemo tu mnoge goste, kao što vidite svi nose masku, obaveza je da se nosi maska i mi polako, lagano sada kazat ćemo prvo hvala našem mladom gospodinu iz Arapskih Emirata koji je sve vreme ovdje svaki dan brinuo o našoj bezbednosti, mi mu zahvaljujemo i polako ulazimo u paviljon Srbija. Evo vidite, tu ima naših ljudi koji su došli da pogledaju svoje proizvode. Gospodin Pantić upravo radi sada tu, mi mu zahvaljujemo što je doneo svoj fantastičan proizvod Aroniju i on je tu došao da pogleda ko je došao od gostiju, ko može da razgovara sa njim. Idemo polako da vidimo šta je tamo glavna tema. Glavna tema je Serbia Create Ideas. Pogledat ćemo malo levo ko tu sve dolazi, da vidimo naše goste iz celog sveta, iz arapskih zemalja i idemo sada polako ovde da pogledamo. Ovdje je dakle pult da se kupuju suveniri sa znakom Srbija, na arapskom i na srpskom jeziku piše Serbia Creates. I sada molimo režiju da polako snimi ovaj proizvod. Krenut ćemo od sokova pa da vidimo šta je to Srbija pokazala i zašto se ovdje okupljaju gosti iz celog sveta. Više stotina hiljada ljudi je do sada posjetilo Srbiju. Evo sada ćemo da se okrenemo polako i ovdje. Gospodine reditelju, molim vas da snimimo ove proizvode ovdje. To su lepo upakovani džemovi, sokovi, pečurke, med, voće, dakle nije ovo sajam da bi se prikazalo sve najbolje u proizvodnji Srbije, nego je ideja da se pokaže kreativnost u pakovanju, kreativnost u tehnologiji i sve ono što do sada nisu vidjeli proizvođači, odnosno kupci iz čitavog sveta. Idemo sada polako i na ovu stranu da vidimo, ovdje su već poznati brendovi Srbije, širom sveta i vidimo sada kamerom. Kažu jedan od najpoznatijih brendova na svijetu, a poreklom iz Srbije, naša Plazma Bambi. Tu je i kafa. Dole imamo iz Niša Jumis, imamo tu alevu papriku, divne čokolade od povrća i polako sada dolazimo na etno mrežu. Etno mreža je mreža naših sjajnih dama koje su vredno radile i doneli nam svoje suvenirske proizvode tekstilne da to zabeležimo. A sada najvažniji, najlepši deo kako izgleda nošnja Srbije. Pogledajte i da vidimo polako šta se to smenjuje na zidu. Experience Srbije, on trenutku je Kopaonik, Jelovarnik, Waterfall, jedan vodopad. I lagano ćemo sada da se okrenemo da vidimo taj deo koji je etno mreža.
Tu su naše drage gošće iz Dubaija koje upravo ovo posmatraju, jer ih interesuje kakva je to nošnja, jako interesantna i lepa, da mi to sad zabeležimo, da vidimo, možemo da idemo sada dalje i sada se polako penjemo na sprat u paviljonu Srbija. Vidjet ćete kakvi su ovo interesantni proizvodi, lopta od vune, a imamo tu i lepe značke i dugmat za košulj. Dakle, sve je originalno i neobično i ovdje je čuveni pečat. Kogo dođe na paviljon Srbije, dobije pečat na kome piše Creates Idea. Dakle, u svaki paviljon kada se dođe, ta zemlja da vam pečat, tako kogo dođe u Srbiju. Evo sada ćemo mi da našoj jednoj dragoj dami, jedan par upravo dolazi, mi ćemo da zamolimo da hello, where are you from? Germany. From Germany. Naša gošća iz Nemačke dobit će pečat Srbije.